Só apre li nan la vi ou. Kap travay? Ah, papa. Alicia ferme bouchou. Pa pale avèw. Kite moun ma pose kesyon repon. Oui, petit garçon. Ou kon si moun dezod. Men ou pa bezen okipe ou. Koye nou te anko a... Ah oui. Kap travay? Non, m'pa travay non, mais m'espère yon jou, m'ap riche. Yon jou ap riche. Papa. Yon fay sa. Si ou pa travay. Pas inquiète, chaque jour je bolet. M'espère yon jou, m'ap levé yon golo. Jouer bolet. Ah, wale, levi yon golo. Papa. Mwen mwen mwa moutre ou ki jan levi yon golo. Kote pa tom te seye nan kwen la. Papa non, ça fait là. Alisa bon pase. Ouè?